Kuma bobo ya githima kimwe kiria kirigite kwenjwo ni thirikari ya kaunti ya Meru kwa kururuma ringite mwaka umwe muthiru. Aikari a itura ria Antubetwe igembe ya Rugongo kaunti ya Meru maturaga na mitungi ng'ong'o kumatha mai, na ona irathire ni kwagite guikarika kumana na wagi wa mai ma kuiga utheru hamwe na ma kunywa. Bakasi bakulalamika ibakalulamika pore ruiru athukire muri wetatu katwitite kwanya mwaka riu ruthuki, lakini nkwenda kuwa itwitite kiri ubisira ikukonania na rui na twaraniria nabo viongozi bonthe bakumenya. Githima giki kiria kienjirwo cukuru-ini wa thekondarĩ wa Antubetwe kihayaga aikari mai ma kuigana. Mbere ya bombo iyo guthuka, aikari riu makienda thirikari ya kaunti iture bombo iyo niguo magie na mai ma kuigana. Rero rwaya na roto ikoria ngare bakawe makaru ya kumera kwende tukuma tutame bakawe ita kubwithia nde kuma atora aro idano mtu asogenya mitungi 10 yonto thainya mtu ayoka kwatwigeta cirura nyumba rugara inya kohana thinera twini nene kuno katwina secondary school ao itirui rwairwa turirwa ningabana na tuturire rui mbati nyume emieri imikai rwairwa thukire na rwe kuthuka ni twererie kwari kinya na wandi administrator tomweleza thine urora ri ku wita iweta na twerwa thine ka thiatirwa kuma nkathai kwina thina inene nontu secondary etu arito betu batina rui arimu kabakurira ni rui. Aikari maumanite na kugura mai na thogora wa iguru. Riri cukuru iratangika kura na murimu wa COVID-19 uria urabatara utheru na njira nene. Kuona onto thai kwina COVID-19 mawatho ya rui ni ya kwendekana muno yo theru nikenda arito betu betho bai safe yu ni byo tukuromba no tukasuma kala kathukira nikangiri maneli ngaba netu na thithire boya na tuturia rui na ituwitikia nima atumba kureka turia thina report ye ni mukinyile kwa mpui nikenda ombo tutethia ofisi ria usika ya rui batutetherie kabisa ntuko iti mbura yura sukuru isi yetu na nuntu ba community ruiru kasuma kau kathukire kangiri mana ya ile batutethie pio nikenda ruiru rwanjiria kunyua na twacokia nkatho. Gicigo kia igembe ya Rugongo nokio kia mumwe kaunti-ini ya Meru kiria gitagirirwo ni rui ona rumwe na ona thina wa mai mwena uyu ukirite njano. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Kareithi wa Muno.